Asa naman ni Kapit. Kuyawa po rin mag-order. Oy, kay tabok patagdagat. Oh, ito lang dalan. Napispa naman eh. Na. Saan mo ning Maxim? Deliver Maxim. Na. Kenahan mo na guys, mo hatod o itong Maxim oh. Oh, dito yung balay oh. Bang! Bang! Hmm. Bang! Oh! Ayan! Hmm? Oh! Amay! Amay na! Sir? Na oh! Na oh! Babang! Bang! Bang! Baba! Hmm. Oh! Ito na amay! Oh! Pinunsa naman na yung Maxim karon nga. Ano naman may diris layo kayo. Ano may balay ni? Maximing Aston. Oh? Asa naman dapat yung customer ng Maxima ni? Uy. Ano yung Maximan ari? Oh? May puno ang mangga. Asan mo rin customer aning ipa-deliver? Di ba madumduman?